Samson Singing di Chikimomir Birialong, Karbi Anglong District Congress Committee Atumpen, Petrorador ki papat aputhak dharna kangni. Hamren pen angta na bepariatum hamren kewang chongbom. Kardom kat news sabirta thanbang nili junali timungpi non birta angton pen arjuik tha. Difu Ru Samson Singing ti Chikimomir Birialong vosik ni phaing kore sir kepani Petrorador ke pejumnang jeputhak Karbi Anglong District Congress Committee atum dharna ke pedopon. Non-lockdown ke pedobom lapen sai ketiki apora hut jang thumate Petrorador ke papat aret ke koson si chutiki radatum sai chutiki thekpo. Aprang ason da chainong pen longle ke plak ahut ason kali. Non ki power tiller pen tractor hai hui pen si sai ketiki mate longle ke plak asai ke claim si ke ong. Lasi non na puson Petrorador ke papat pulote kituk det chutiki radatum koson si sai ketiki amo ke papleng thekpo pusi em barim rotoning tipen pachini. Congress Committee General Secretary na kidodo mata dharna long na chopa order to what they have promised to the common people etue mohan rongpik jitu eras korise hiyo ek jitu byakti asile ji corruption against hoday mati asile so it is very unfortunate we as a Congress party condemn such act by the BJP si Congress kan dhana do kenang so dalam ke alang litum de daily sang han implement tu karasing ka chonam ador lana le non lockdown na prang ben lockdown na pri ana ador le pangbar no Congress sarkar din ale non la BJP sarkar ke dose lockdown na prang ben lockdown na pri ason tin ahormu ador pangbar je ki positini rara tum aprang prang ditho bojar la ile tum lang og elin farusi jam non ke lockdown de sek ke tum kala 350 550 an ki biok ke 700 ta nam nang lo kasi people no se amut bialam pa kala halo je non bang petrol pen diesel laso ke barhi ajo ni si non Hamren Bazar Committee KSA Amma NGO Hamren Driver Association Pendanglok ong dunga song chilang si apong chingki chingwai padopen Hamren arong supia lo koson si COVID-19 na kiso wurpen kachingrai thek jima puthak sai kedeng padupon lo Laswang bong pen hamren arong supia lo angtan pen chojor cholang agari hai hui nonamat wanglong le puhen lo bonda pinangan bihake claim abang pu atum joy pen hamren narlo hormu hortar ke wan kanghu la puson apong rada tum pen kinep dona birta pherangke hundor krupen birta nang pali Pini vosik nipa ingkoda sirke pani le thota AS01E02190 tata mobile ihum satgaon pen inut subhas das puwa bibari sanghan wansi hamren rong supia lu nang kilut chong thek pono laso tata mobile hamren arong supia lu towar pi wang besi hamren nang le potok dok chinthong block pen rong pirpi nang lutsi hamren hithibarim nang ki plat bon takopai kelang no rong pir biang den towara jam ki bihe ka jok akong tilong isi towar ibe sui phitsi chingthang lok lo Perangkia tumpen adimaklong along an palidun pen karju patertok kipedo hutsi lakado kabe alam sitami chinidun Subhas das pen perangkia tumaphan kachithana tengke alangli hamren rong supialo angtana gari wanglong le puke chini neilasi wanglong bin lo pusi chithan bonda hokpet alama bangke hamren arong supialo ulat kang nya tumalong si lahai a hormu nangke thon jongsi hamren bazar committee penta angtana bepari agari hamren nang pidudlong le pulote lahayatung ahormu namdun tedet nang jia potlo jongsi ke namdun abang abe pulote angtan penke wangvede ji pudam on Socheng constituency arlo pini vosik niphai ko rasir kepani batai troxia phong rada phang sangkirona jaimek padopon Piniani siang bong hamren rong supipen danglok Socheng constituency ke parlo atokanu arong ansutami reson card ka vedet ahem tuna tumaphan sangla pen dali keron kapachitang pona berta ribdunlo EM Rupsing Tiron pen hamren municipal board angkang ward number 4 tilia rongalong chitong dunsi amethang penamat sangkirona sayalong chirap chitodun kaduka viara dapanta inut mate idona farman sanglin kepla pen dali keron pachatang si ingsam jin pen kipi ke pajira jaimek pechun pon
det pikang kirkang habopor hut atokan warat do anapanda sarkar pen akirak kilong do naputhak socheng constituency arat atum em rupsing teronapan kiro pajir hamren rong supipen perangki hundur kropen nang kilobirta non malom so porpan birta moing ton peksena Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo piputhot birta along wangtulo Karbi Anglong pen Bangalore along kachongda dunlong kiri ronghang vosik ni phaing ko raner kep ajo building ang song pen nangki klolong ajok ahiring tangrak pen aphua long aringa hu kiso birta nonjong birta nangle Karnataka Bangalore arong supi Boma na hali puadi malong Karbi Anglong pen sai kachongda dun long kiri ronghang vosik ni phaing ko raner kep ajo por phainer kep apor malom aphukar tingamat building ang song ingdeng ki thompen nangki klo amat ahiring tangrak pen aphua long aringa hu sonanglo tong sikot pen St John Hospital long an ponsi selang ponlo sitami laswa hospital long ke un elopusi puthot nimhansi hospital long an ponthusi selang bomlo puta birta long dun pinikar bi prime time angela ponsi kang ton peklo do me thakme kurwang thu